nanti mogi sesuai kata purimanan tori limo datau sinualan kada ketemu harus lihon harus lihon logi tambalut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko irat sinunulaw kadang ketoro Yesus na sondihon harmasong takong samuna kasurot ako dinangaantakan korong ginaw ilpong sara kada katongo haro isondihon haro sondihon logi tambalut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko iran sinunulaw kadang ketemu Yesus na sondihon harong sondihon logi tambalut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko ilan sinunulaw kadang ketemu Yesus na sondihon ay soko ilan sinunulaw kadang ketemu Yesus na sondihon kadang ketemu sondilo di Yesus. Ano misisa to kad isong sambayang. Kinarahingan isong kerjaan sorga kung si kau dok sa bunubay no kano kagwehed. Kapag irapaw do tinimungan diti ang dadamat dahay dot magisiso dot kawaya diti panambarasan maya da boros-boros no sa bunubay no nga miloh dad maminsuho dahay dot tumilambus at gumirat kumadya. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Sanong kaswabon kumadati din sanan. Kung si ko to insan pod kapag yampay tako dat kaswabon na bay no. Yadi alumis dadi hat piramutan to kati tawan nga ano oin to borong bituon. Ikalansanan dat gisombo pupusan nga kano tako dat magisiso maya dat kasalimbahan dati da kaswabon na bay no. Kapisanangan tadaw hari Selasa kumadati di bayno 22 hari bulan 6 asanong tadaw kinasusuon kumadit nanganak di tadaw di bayno ikalansanan dat ang sogit-sogit ngay kasari ko da pati lambus na kasari dat gumirot iswang dat pelayanan kumakinarohingan. Kaswaban na ba no? Panambarasan na po dati nga ay kituluh dot aparagat. Tumanud na po dit ay aliing-liing ko nga ilo na po at kamoy na aparagat nga suway ko opogot kadati. Mila nagi kamon dati it
bertekun, tekun ki aparagat. Opogot tu nakakandet nuno. Opogot tu mati silo kakandalim pogot ki. Iti na papelajaran dati nga numan pempohod iswanggot Kitab Yohanes pasal 19 ayat man bakapela nga kayumpun dahilad ayat 28 gisom.42 hingga hiti na po nga pinapaintalang dat paingkukura Yesus dat napatay paingkukura ho pinangilaan dia lo dat Yesus na po nga napatay onagi paingkukura na po at kaindalanan dat kinapamalisakan ni Yesus. Ina pwede kanihab nga nailaan dati dat ina pa'y kinalimpupusan dat kinapagiampayan di Yesus kumadi tina daw tambalut ay kaumurid di siya nga napupusan miyampay dat minangilah dat hinggaan di Yesus o kagampian di tina daw isayo mamagampi. Sayra na pwede dat naka tumboyo di Yesus dat inapay tina daw nga po nakatina di Yohanes. Paboras na di siya iswang dat Yohanes 19 ayat 28 sino mo ako kadaw. Ayat kadua na padam siyam hirin na padi nga haro hapinayanan dat ikamunda anggur onsom. May na di dialo parulu ko ikamayon dat dusak ko karang, bunga karang. It numan patalo po dahirid anggur asam. Numan uluhay ngo na di paralaya dat pinay numan di Yesus. Sayra na po na kayo numi Yesus it anggur on somidi paboras na di siya sudah selesai. Katuko atulo di siya numan di siya patahako at pinuhoba daw. Atong bayaan ko dat mantad ko ay pira-pira ho Injil, kitab Injil dat pinapaintalang ko paingkukura Yesus at tinumangkihad. Mantad ko magisusuay at kapurimanan ko boboyuhon diolo. Nga inapadihit katutukan nga pinapailah nga dat Yesus sa pangamin hidup pagun. Minatay. Paingkura tayga kapilat tumangkiadil ki matay. Haray kahit ipagilitan datid harap pangalaman dat kapuriman da matay na nga napasi hindi kago. Siumbal ako da kapuriman da tiya di ki nga mada ako ima. Kiginawa da mamuriman nga mada ima nakura. Isay di tamo da si matay ki. Nga sa kira na pod awayaan to kalo kamayan da tumangkiad kulom otopot di ka pihit ihiri lakunan dit nga don sinaid tayangan sinaid di ki dat sayra na pon dad tumangkiad dam no napabait lakunan da takita bo sayra na pon dat tumangkiad nga ino pon da itulun da tumangkiad di nga kokito nakandad dit tulun dit ilay dadad ruban ino kapagulo na ngay
Haron na kira-kira. Namoy rapo, gi. Haron na nga it sigog ka na pundom. O kita nundo nga mo dusa du lohowon nuna kando. Lohowon nanda dit mati patay na di. Lohowon na siya Columbus. Gindi siya mamulahod it Columbus. Hiri na kanda kapuriman. Di ay ladang pingkura ko piyari gi. Nga doy adit iyo di nakantari. Tu iyo di pagi it. Di. Papagagang yalo. Iyo di pagi it. O kita ngay dati dot. Intangan po dati nga. Iyo di nakagay kandalanan na tumangkiyad ka. Nga ito ko di ilan po yung kuro ka piyari gi. Ino po yung oratian dati i-okito iri-iri na kita dati magisusuway ralan dot ay serat tumangkiyad sa sangulon. Mungkin na ipagilitan dati nga haro nag-iit minantamong di megal ka iti sumakit. Hiri ka na po yung taguang giso umidot di ko hobohis siya. Ako kurat purimanan ako po yung taguang ka dit hiri. Orwal mo ti ginawa ko kito. Lohowon man pinggura ay. Nga hiri ni siya tinumangkiyad. Nuka di kitab pangkot ba? Nga ino po matindahit. Napatay dim ano kailo nunununo. Nga ilan dati iyati na po isang imiyaw nga. Kailo nga ito kay matay nga ito kay matitikas siya. Sayra na po tumungkiyad sa ulun nga magsusuway pakyanuan. Ikaw mo yan dat tulun dat mangintad. Haro no hit agayo no dit yo di sihat sumihat tadi bo. Pangangakan di siyo nga agayo. Lain na hiriwalay nga sigog kay haro hi kaburasat. May padadit ti impadilo ka. Kung ngayon na din kaguli ang hiri-hiri no. Magsusuway bo. Haro it tumugod. Manuhus sumuliwas. Aliwan ko ka tumugod. Kasaliwan ko suwang kakagong nga ano hino. Nga ino padahit ay iman-imanon dati. Nga ino paday katong kiyadon dati nga miyagal na nawayaan di Jesus. Paingkuro kinatong kiyadon di siya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Akuri, umati ko piya kawaya megalik tiki. Sayra dat tumungkiad to ko nga kanu po dat papatahak ko pinuhobo, ginawo. Haro po nga it magangat na sumambayang magyampu-nampun makimaap monong kosyaw. Yolo, idahi ko ginawan dati nga akuri, imati ko piya dat kawaya da yun kadang-kadang ako no koboros ano ko kito ano kong kalat nga kamuyan dat agayo nakadawhot kalumagan nilot kapuriman kapag maap po kago sumambayang po ngay manahak po ngay it wasihat nasihat tumangkiadogi inapit boba sa opanting nga kano to ko da papatahak kot ginawo kopasiyan dati ikalimpupusan kumakinarahingan ilo nahi kamoyan takod it kasandatan ko piyati kamuandat kaisisan kumakinarahingan paduli do pa yung kuran ng pakapasiyan dati ay kumakinarahingan no komura tago to iko po yung kukuro nga
man no ko sera kompokon do ko posian haro boros dati do ko gumuli kuma kinorohingan nga iri po di kasala tu to kumuti ay lanom sangira ilo ki aga poing kuro manwa ko iti kang kuda nga ay lanom iya di kalimpupusan ilo po di ka bungaw. Okay. Jadi nuno na po ipawon sayan dati sangkay na ay mumang kamuratag dia na Thailand ki nga ina po ada te ingatan nga ilokompo kondot kaposyon dati hari nangku dot haro kasiwatan dati gumuli bertobat kumakinorohingan ko po yung kuro ilo tidak di dot tasarol ko saro ako na komondot ang ulundot iyati ka nga kiginawa ko ida da aramay kagatulon gi nga sorohon nakaagulo komondot kompo kondot pinuhobo ay si Gog guided ka jadi iti no kakuan na iyati na po nga minsamok kasarit ikomondot atatap kasari toko tu mada tokod kalau diri na kompokon dati nga aiso ni peluang dati dat makiampun kumakinorohingan aiso ni peluang dati sumambayang ka papatahak ko posisyon pinuhobo dati kalimpukusan kumakinorohingan jadi saya na podid aparagat kasari tokod isuang dorohani nga paingkuro na pakatang kiadan dati nuno podi podosi nga kadang-kadang yung manit tulun iwalo nakasambayang idadi di kasuabom iyati di nawayaan ka nga iri nagi at kakuaan di ditong Pinay tu nakura tu minsamok to kakumakinorohingan ilanom nuno awayaan dati nuno na po'y ating babaan dati nga nakatahak ka dati kumakinorohingan na kaposian dati ina pa'y sinding di kapagulo di tenu nga noroy tani iti komondot barisan hadapan. Jadi kung sikaw kumadit o insana na barisan hadapan di harod iti gurup dati do it akon kasip daw da dun do. Kung sikaw dit ay nurid usaha na kayo. Kaparagaton na kayo isuang katumuguang ditit kalidasan tangulun nga haro himutiget asan sagan ida disun ay kano gi nga maano po taguang nga isuang dat barisan hadapan dat itdom pamagunan megal ka ang rumah sakit ko ilat ang pulis tay ko ang rela tay ko nuno na po ki kakitangan kebersihan po tayo nga kasuabo na ba no puji Tuhan tu iati na po nga barisan hadapan ta kay tid isuang kakarohanian kanu toko dot monikid kasuabon dot ay magyangis sangis dahiti tinumungan iti moy dot ay tumaguang iti barisan hadapan da tumuguang kot kantakan pamagunan isuang da karuhanian. No kadit sining di kugagamo lang ka kagi. Iyati iti nga monotos sa konod monopotalumang monikid min susuab monikid kasuhabon monotos ta kano matiti. Timpo dumiagaliti to okonogig olong kagorok da nga mantad ko o insanan to kono poti nga barisan hadapan da isu ang karohanian tumaguang to kono tit kay sisan min susuab dondo nagidad itidit gumirot tong pumatato mo do kumut nga mantad ko barisan hadapan agaras toko do lumang magyampad isuang koy sisana manikid min susuap. Jadi tahniah kumada kayo tu kano toko do magyampad
kasari-sari mo dikit kasuhabon gi. Kemudian dat iati na po nga patilombus ta ka idamo natos. Intangan na po dati lo panambarasan dati bay no. Paingkukura na ang kuti kamundat ay kaparagaton na kaintalang muntok kot piro-piro hot tulun dit papaintalang got usaha-usaha dilo muntok ko papatilombus dit mamagampi ay mangimpupus di paingkukura na ako ikinapatayan ni Jesus. Isuang dot Yohanes 19 ayat 31 minongilo dihitang sojor dot paingkukuro nangku dot mong nuridi papakita da inapay tulong ni di nga minidu na kabiyak pagun. Sayra na po tadawid di antakan na po di nga hari persiapan moy dot antakan na po tadaw sabat inapohit ang tiagak nga di nga amo kologos da sangintahid dahirid kayo salib. Kakuaan na po nga sabat na po nga tadaw do agayo. Mantadi dirikot na di tulun-tulun Yahudi kumadi Pilatus. Minakiano yolo. Moid ino po higakot di tulun-tulun nga di nga mantipuo. Ino giit ang tiaga kidi nga polintuhunan. Mantadi di, ino po di tong sojor nga may no di diolo tipu ay gako di tulunda kumaiso. Ay lana ti dahara dua tulundat paingampay di Yesus sa pinasalip. Ayat 32. Nagi gako di kumoduo. Itulundat kumoduo. Ipinasalip miyampay di Yesus. Kumot ko ayat ko talo na padam talo. Nga sayra na po nakarikot tilo kuma di Yesus. Nakita dilo dat ani siya mumuhobo. Adi dilo numan tipu ay dagakod. Kamoy na po rin sa kira na po orikot na hitimpu dat miyagala po di hari Jumaat, hari persiapan. Karikot na po itimpu iding minsa sadap po di nga adi o buli dahara po yung tayid. Kamoy na po nga ati matilo gi hukuman piya nga bulid antakan datulan dat. Asaro ko di laid dit mumangi di tanganak. Ihay na po tanganak di laid mo. Ay hari Jumaat nuka di mo lola hinggat manahak ka nasihat kumadahay. Ngon na kamada ko akaso ngay lawa da ko dari tadaw do bay no hari Sabat mo ti suwab ka. Sayran kakita ko loho digi nga ilo ipamagya ka mo nilo digi ngon akaso it ongo kasip, ongo gado, it borusat ngangon patindalo. Iya di. It ongo pulut-pulut tatambolog. Ilawa, ongo tingkawa ngon ngay akaso. Di hari Jumaat. Itu hari Sabat na suwab ka. Ngayon, nung kapiyadahay akaso. Noraw no dumoy pangakas o nga pukul 3, pukul 4 na akaso. Pay kukura to ka di bay no. Kadang-kadang gat hari Sabat hirih ni gimangkud. Kita borjual boli gi nga suay biya borjual boli bay no mo. Id handphone nga mila to kay borjual boli gi. Haro ni mangudar. Hari mangudar rat it pajualan dati sa kirad megal ko padagang tokod. Kaya ko makatagod. Padagang tokod ang cake.
cake nga hari Jumat, hari Sabat mangudar to kay it business at ang cake kanun no pod antakan hari Sabat nga business kadaw. Harang mangudar nga umani prosesa gi pero di bayaran kam poin ka bahman napakatud online nga man pod online transfer ka gi tanudan na pada hit penuhan di mololahing di lainom ngono da ko pinga kaso ngay lawa da ko bayno ka ngono akaso ngono ko pedahi akaso hari Sabat polagoson no ngon undawo kasuabon pada hari Minggu ngoyon lagi undawo intangan to kanu polot paing kukuro paing dalanan nila tulun-tulun Yahudi dat momogampi di ila tadaw Sabat nga iya dina kadaw haron na pay pinasalip dat hari Jumaat ano haluh gisambot minsa sadop ngono dilo tipu ay gakod dat ngon ingkono yo adilo pologasan dat inapit ay tangulo ni dinga hino dahiri kayu salib antakan datulan dat mosti inad man polintuhuna momoli dila sopi nga sarohon no datid iti ngay no mati itit kaboling kahangan dati timpudon do mantan ke iti kemajuan ngay miagali milah takadi misak-lisak bo momoli reload ayo susah kayo kita mo lokaday hilo ngay handphone at pumulian da bay no kamuyan dat ay odi adit iso no tiralan dorogon dat ay mamaratu dati dat secara halus pagiwali-walan dati o vaksin o kita ko di hinggaw mahat o pogot di vaksin di kanihab grup 2 kare di kanihab di M2 minta tas tokod manulak kilo vaksin tahu mo molito kay sopi dari Sabat magi udar hari Sabat komandat hingga di kamu ko pain salah di diri mo ipaki vaksin ko magi boli hid kita nandat antakan hari Sabat ay laan to ko nari akon ka ato ko kaylo takay nga yo didik ko kita nanda po nga poin salah bo asaru kono po digi it komandit tangolundat tutup mata sabalah kono po di o basanan no po rin ujung-ujung nga iduan no pailangan idi tok iya di mari tumubat ka naman barisan hadapan ta ko matiti det isuang kerohanian tumubat ta ko ngay bah jadi karikot na di hiri di Yesus nga nohalo na Yesus ayat ano di dilo numan tipu ay gakod tu nailan no dat memang gak ano hino ayat 3 mapat nga sangulun mantadit saujaridi minonobok dot lambung memakai dot tumbak sinumuliwan dit raha waig nugia kamon da lambungin lo bo iti moboh koboh ka ko hitid si siriba dati kagang tumanud no pod panambarasan dat ikumpal kud norongaw nga ilo no po sinumuliwan na raha waig nga pinopokito dat irih na po di nga nababakot ginawa nababakot tangkayaw kadi dati hati sumuliwan at waig jadi nay tabo ko umoboh ko bo kandala ni manuhak na suhako
Om, ino pa itulun na nakakita di miyampai mato sendiri nga minanahak da kesaksian. Om ino pa kesaksian di siya di nga pa intapot. Om ilaan daw dat pinapaboros siya di katapatan mo dat iyo kayo kadaw nga atumbayaan. Om ino pa di kanta kanidi nga minamogon no pi kamayon dat ay soot tulang di siyo de numanti puo. Jadi ino pa di kinapatayon di Yesus idi nga ay minamogon no pit iso pia tulang di siyo nga amu numanti puo. Numan inggorito ikomondatid numani siyo pinsaputay gi. Nga amu no haro tulanggot numan tipu na tipu. Ayat taluna pada mualu. Om iti no hat naritan lo panambarasan dati. Debay no. Mantadi lo buk. Katalib no padiri nga haradi kamayan dat Yusuf. Yusuf dari Arimatia. Yusuf no pati nga sangulo nagi mantade murid Yesus. Itit Yusuf dari Arimatia. Miampai dat misok-lisok tumodo si Hisyo di tulun-tulun da Yahudi. Minesyo rubak di Pilatus. Minakiano Hisyo dat kasagaan papalintuhon da mayat di Yesus. Pinatumboyo di Pilatus. Rikot na di siya minay papalintuhon di mayat di Yesus. Inagi kadaw rin numikot ta antakan idi nga Nicodemus. Rinumikot id Nicodemus dahiri. Isiyahit timpunan da rinumikot ta antakan da dongo tuong kumadi Yesus. Nununigitan di siya. Mituko-tuko. Pengka lagi. Nununigitan di Nicodemus. Kasaro to pa di Nicodemus. Uyo on nagi kadaw siya ki iswa nga kaugaman. Nigitan na pod Nicodemus nga minangigiti siya dot kapirolot tot minyak mur nagi minyak gaharo. Kiwinagat tot pikiro-kiro dot limon no hopodo kati winagat. Tok nudi kepiuman dot 50 kati beratnya. Amu no sang kati piro kilo. Koreka 1 kilo ka. Iya di 600 gram kan talo sang kati dik ida aku no silap. Pasaro ko dat nga miya galit no di har dendo nga ino pay di lay dat pasaro ko ki hari komundat minyak zam-zam. Hara na patulun na mamaguna di minyak zam-zam nga komundat tulun dat minyak mayat ka. Tu kaubasan nga iri pangiwongi ki. Pangiwongi di haro tongo tiagak. Jadi rinumi ko ti Nicodemus minangigit dat minyak mur o minyak gaharo minirolot pikiro-kiro dat 50 kati beratnya. Nunuman ayat 40 Naidiolo anu imayat di Yesus numan rasukay numandi kuwa aidat rampa-rampa tumanu da adat tetulun Yahudi sayra dot momolobong. Kagalagal di nunuhat i kaubasanan nila tilo ki man pongay rampa-rampa wo ka. 1 kati 600 gram. Ya. Kis kasomokon di kinayunon dat pinasalip Yesus idi haro iso otaman hiri no pot taman idi nga
haro lobong ga wagu hingga dihirin pa suangi dinga apa kumbala harut tulun danuman lobong. Kemuin na pom ino po hi kalabangan delo nga alumis gi taman. Hirit taman it dati no pod oratian da taman da hiti nga it taman bunga kanu pagini nga tokom o gumo bunga. Taman permainan haro ni pemainan da tanganak. Pengkur kalabangan tidati. Sudah pun do kemundo lobong apagon po koswang nga tulun nga tok mo gindosi pagindasihan tu angungot arungut milah na padahom man to kadilo hodid it haro taman tok taman bunga ka mintong tulun nga ako tampurasi nga mo da si kasarin po. Antakan po di nga hari persiapan orang Yahudi. Ino po hit lobong di nga amu asadu mantadahiri. Numandi dia lo pohiri imayat di Yesus. Intangan na po mo tidati ilot ay pengkukura kina pamalabangan lo gi nga. Duduo na to di kapilalan minay ki. Intangan na po tumano di lapan ng barasanom. Tumano dahiti Yohanes. Ya di duduo na. Duo na tulun. Yusuf. Nicodemus. Ya. Hingga nga di murid-murid di Yesus. Hingga na dihit huyud po may rikot. Hingga na ninongolingasan nga tumano dapod panambarasan maya da Injil da suay nga pikira-kira da pukul 3 da sodopon umbal po di mituong ikomundot kasili na gampa bumi antakanid digi harano po tiya di isay po di malu isay po tumamong o konpondodot amu po di kumbala haro kamoyon da gampa bumi ko sigog ka mituong ko tao gigina tias ngay na po'y tangolo ni di iyati nga tumiyasi moninggoron na po hom tok gumiyak pula tanganak at modasi mihad haron na hit iyo pulo gi modasi umbalot ay kumilap po na hikadumat nga iyo pulo gi okan po na mikuat tangus mituong isay pamalu nga Yusuf Nicodemus sino kasari yolo. Intangan na po dati dating pudon do. Lobi pati kamulakan. Okuri na matiit ay aparagat. Okuri ni aparagat dot paindalan da urusan-urusan iti komondot urusan-urusan penguburan. Ay ganganak wago hingo nga ikod sa kira daro midupagun. Siya takot ka. Harian mo hintong may rikot. Rikot nandohit miyagal ko mongukad. Piro-piro numongay ki. Kumbalo ko kamong gat imiloh po mamulabong sandiri ila dami lebod dandag haro nahipiro-piro nad okito kopyod may ampay it aparagat kopyod at tumuguang ilo kumono pang kabumihan kon kaonsanan iyati piyad it sebagai anggota jamaat tampinay ko piya kadang-kadang gat haro nagimidupagun ki mo'y potamo. Mo'y potamo kaswaban. Pukul uno'y acara di. Pukul sabalas bori. Kasampat pati mo'y tamo ka. Sa kira na pod iya di nga itangolun.
isay nun daw mangukadet lobong gi. Isay na hot mo gonsok. Isay na mo notok-notok hari oporlo. Sa kirad iya di ngayo ginawa dati. Sa kirad no padahara tumong kiad, labi po ndo tampinay no. Tampinay ko, anak buah ko, imanangaman mo nonginan, miadi-adik dia. Kadanad mo ipotamu. Mo ipotamu, may among ko it opukul sabalas sa ilogaraja erihom. Paling-paling pukul 1 borigi. Pukul 1 mo nagiulay. Isay pun da tumuguanggit. Mangukadolobong. Suway pun da harot nurid di. Numan bayaran mangukad ki. Kombal naman da ay katano do kun harhi mo ay pangukadolobong. Akita nunay ang apagat ko piyagi. Ang aparagat bagi. Kang kunda dilo mikod mamamain nga mono poto koy mada. Sakira na padad ajadi ako tau kihitit. Ikomondot. Nugya karetan idit. Itaw kihidat lungon idi. Asili ako na padad tau kilungon ko itit manguntirik ko kapamalisakan dat tulun dat tinumangkiad ngay nangapatay. Yo kayo nadaanuan ko pakaraja kang kun. Nga otapoti mo ti oy. Ano ongunan ka piyo bo? Datimpud do. Uhang to ko nagi da membayar. Membayar tulun ng mga raja ko mandati sendiri. Intangan to ko na po yo Yusuf Nicodemus. Yolo na po lang minooy ay sa kumono naman gajay ki. Ay laanom isa-isa nga nuhilot gaharu o minyak mur ni gitan di Nicodemus. Nga miyampay dat aga na ginawa dilo numan dilo paindalano ipamalisakan di Jesus sa kalimpupusan. Tumano dahiti panambarasan dati dihitid menjadi murid setiap hari. Kano po dihiti ino po hit pinamalisakan idi ilobong idi may kubasawo dahiti malayo. Dalam isuangga kaapat-apat ta Injil pinapalapur dat Yusuf dari Arimatia iso bandar hila Yudea rinimikat kumadi Pilatus makianu mayat di Yesus agar dapat dikuburkan dalam kubur yang disediakan untuk dirinya sendiri. Halik piat Yusuf no patinga apa ingin dari ila Yerusalem nga kapuriman ni siya dat lobongan ni siya dahiri harohokasan di osonong antakan dat katungagan tulun-tulun di otopot. Ino pumati kamoyo nilut iti panambarasan iti nga isiyo Yusuf. Komondat ino po hilobong kat pina numan polisakay di Jesus nga untuk pinasadia mentok di Yusuf kadhiti. Ako koy lo matapat ko piyo nga iya ti kajian iti panulis. Agar meminta mayat Yesus agar dikuburkan dalam kubur yang disediakan untuk dirinya sendiri. Kamoyan dat ino pa dahil lobong idi nga di Yusuf imantadet Arimatia. Kakuaan no pa siyad minaganu lobong dahilo tapak ko lobong dahilo kinayanan idi nga haro pamuhandaman di siyo dat haro kasanongon sa ira katungagon kapag yan pa ditulun-tulun na pentopot. Lobong piya nga sudah pundat Yusupot
miampai di Nikodemus minangurus di Yesus sa tinumungkiad ipiahi lobong gisio nga pinatahak di siyo kumadi Yesus. Tok yudi pamadilid gi posa dia nga sakiro na po mo napot ko tongol nga agya ubasanan iti dati bo ki o soro ko dayo nga modos yo kud umang-umangan do tulun modos yo kud tomboroson kasaro ko nadad ay mamuking milon na po mukan mantad ukaday lobong posa dia siminan mantad nga iki wan sayan do sompon sera tumungkiad ka tinggal pada poswangon haro lagi inorong ako dat nga ako pumati na kumbalat minangilo ka beauty norong ako lagi milo kawit atumbayaan haro inorong ako ilinwad sendiri nga manuhoy ipasadya dalungon ipagilitan dati ikokihan haroy ko pitiyad digi haroy po sadia manta dalungon moingay odop dahiri ponoko tilom ponoko todopon tumanod da po borsa wakon nga harohit ongoy duod orang mukan dalungon dot kanaro ka kagyapogun ka nga manta ka na pa di iyad di tok oruan to kan di kacam gi nga sakirot ay iyolo kalumi sa kinindalanon nilot ay kinapamalisakan ni Jesus to kom osanong ada di posadia gi pengkura to ko manta ko umbalay tedi posadia man tadat lungun hingga dia ada tapak kot lobong ngono po imbulayay ko nga susuay madi karangan ngono po imbulayay ko piyo hiti na po pamagunan tapak kawalay nga haro dati tana monotos tokod papaharo nunu na po nga monotos tokod haro nga ajarang tokonon mogiyahaw hingga tapak kolobong gi ajarang haro pe ko boros nga iminggaso no bo haro na po imidupagunong pagruyungan nando mo ipangukad hiri nando mo ginggaso-gaso ba kada no do kung hinadoho mo tidhino ka nga minggaso hima ako ni kimonopot ko piyo sera da mumunsay ka karaton teko nunuhit popokitad inapahiwon saya nudi nga ikaw mo na membahaya kanyawa boras sa patulun kumadia nakapamuking ka na pamulabangan ka nabuking no na pamalabangan mo ka sa kirot asa nang iporbuatan mo mangampal okay? Jadi nuna po nga ampalon dati bobosan tatasan dati mo magusa nga yo didit ajarang hindi ka piyo mo ipangampalot hiti do tapak kolobong ka ngon mantan ukaday siminon ngay ajarang iti digi aduyad hiti no po dahed harti dihom rintawon ni kanto ikaw mo yung dot ya ngon matutulun sa mano iya no di ka po yung monian siyan ka na matu nga tumano dapat panambarasan na itid maya di James Hedge Pak dahilo nga ina po hit kuburyang kosong idi nga di Yusuf di siyo nga pinatahak di siyo kumadi Jesus ngon na pa di dati intangay lot duwa kaboboyo nila tulo nila nga ipagilitan dati okon ko insanan tokod aparagat to isuang daruhani borosan na pa dati di isuang gereja kada pulo kamo na may pamolobong isuang da pelayanan di gereja okon ika aparagat nga ito kamoti piro natulunit apogot imonopot ko pwede yang takun
pependalan da tugas-tugas dulu. Ia sebagai woyo ondo kongonduan. Aparagat to kay. Aparagat kay pependalan da tugas-tugas no. Sebagai woyo ondo kakusayan. Woyo ondo tanganak. It ang pathfinder ko adventure. Sebagai sangulo na diakon. Bendahari gereja, satya usaha, ketua gereja. Aparagat to kay. Ako nan kwid ako na mati hoy. Mimpanaw ko na dilag hiti gereja dahay gi. Kakita ko nandada ko gereja at ngayaman ngay ako. Sebagai sangulo na ketua gereja, miagalidit nahar pasantaban, nahar pasunduran na mamiara ilo pia bangunan gereja. Susay mamiara. Sa aton na santaon, ang atalo taon, lumungko na sa at oitom no. Pinggambaron na dako gereja na dako ang lumis. At tingayaman ngay ako no. At tingayaman ngay ako kakito. Jadi iati sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Aparagat to kay nangku pependalan na tugas dati. Miagal to kay nangku di Yusuf. Miagal to kay nangku di Nicodemus. Kasanggup pemangigit at limon na ho podo kati demiak. Mahal mo tilad antakan nilo gi. Kada bura sa persembahan. Daramah nga nukato ka darama mungut darama. Ay, mamungut ko di darama ka. Haro boras no nga piro no patahakon no. Haro 5 ringgit, apo 2 ringgit. Sekira no padad bori-bori buhatakon no antakan no mamungut darama. Apatut to mo boras mamungut po di darama ka. Nga 5 na ringgit tatakon no mong mingwol ko no haro kago mamungut ta darama gi. Tok ilo no mati at ay aparuluh nga dati laman intangay iswang na kaposiyan. Ikaparagaton dati da tumaguang kapalayanan. Siyaw tumangin sok. Nga ilo nagi kalau mo kanto kalo bagi. Kadang-kadang gat auruan to kano mongumin nga ay elanam monopot kopiyad iya di ke aparagat kopiyo kakamo. Kadang-kadang boras to kano. Man to ko bagay Yusuf miakal di Nicodemus. Sinuhu-suhu. Numan lontik ko. Kono ko kadipiturus. Iya na Yusuf po may pangurus at pamalabangan di Jesus to. Miyagal lo ngaran na tapasyo. Ay so na tiyad. Miyampay dat aga na ginawo. Sinuhu datulon. Yusuf minay pangurus dit pamalabangan di Jesus. Minay ruba di Pilatus. Minay pakyano, kasagan, mangurus at penghormatan terakhir na bulat tilo. Nicodemus, ikombal minay rapo di Jesus sa dong tuwang. Hali piad, haroy ka, to kasindualan na ginaw di siyo nga. Rinmi ko, ti Nicodemus. Kamuyan dat ilo nakapi pamimpin dat hugama. Pamimpin hugama. Matigay ni Nicodemus sila. Antakan nila pinakita di siya isiya na pa nga atapot nakapiyad pamimpin rohani. Amen. Tok kung mamanaw to. Madapagyan timpo ay. Ako pa da napasan naman ng boras. Pag gumuilo manginsak Jadi iati kada po dati boros sa do ilat mangurus silat midu pagun ngay. Isuang tugas-tugas dati gereja nga aparagat to ko ki. Sera no pod aparagat nga ito ko no po agaan nila tugas sa gereja. Onuan ko tugas iya memimpin aparagat ko no.
Iya ot khotbah apa ragat ke khotbah. Iya lagu istimewa apa ragat kono lagu istimewa. Iya ot pemimpin sekolah sabat, perbincangan sekolah sabat. Apa ragat to kono. Apa ragat ngai to kono po. Agan ngai na po ginawa dati po pendalaan da tugas-tugas sa gereja. Agaan na hitugas di. Apa tu tinangkod apa ragat. Kidusa hinangkod amo mimparagat gi. Asalamat ako itu tid. Manulak ako no padi kutbah ka. Suhon ko bertugas manulak ko eh. Minta lang ko matindi tuhat diri. Tok asalamat mati dito manulak ko padi hoy ka. Ato ko pando kari ko tahiri nga ay manto ko no. Paimbulayo at pumuhandaman ginawo dot aparagat to kuno isuang na palayanan. Aiso piya manuhu, aiso at mamarayaw dia pati lambusan na pahit tugas-tugas dati ipinatanto kuma dati. Bah. Pahilon to kan ti pelajaran na bay no. Kung sikaw dak kinapagyampayan dati. Oke, jadi iati na potihom nembulayan di timpunan di pelajaran dati barisan hadapan to komatitid isuang da rohani ki. Jadi sebagai barisan hadapan isuang da rohani inapoy apatu teman dati pendalano nga aparagat to kono. Aparagat to kon papendalan dot ay ilo kamoyon dot tugas-tugas dati sebagai barisan hadapan isuang da rohani. Kagumo na hot magampuang kat usaha tugas-tugas dati ang opori nga tilang busta ko no dat sumuan di kinarahingan mo'y dai na padahit usaha dati kajujuran dati, kaporian dati, kaparagatan dati nga pati lambus kasari gisambot karikoton da kinarahingan kumain duo gisambot kampukan da surupo dati. Magisusuay katapurimana Toriri mo datosinduan Kada katong harong sondihon Harong gihon Nong gitambalut Yesus kasasarit korong memodui Ay soko iran sinundaw kadang ketonggo Yesus masondihon Kano misis at akad isong sambayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga di kaswabon di bayno kung sikaw to nakanoy haydat minongalim pupus diti kay sisan da sumambayang. Nembulayan dahay napurimanan dahay kinatangkiadon no nagi arot
pira-pira tulun dit miampai da agaan na ginawa popendala dot pamalisakan datinan timpu da dendo nga iyahay kadaw nga apatut da maganud panukadan dit pinindalan di 2 tulun di montokot tugas-tugas dahay isuang da pelayanan dat itu timpu da dendo asaru iyahay antaban da popendala dit tugas-tugas dahay mantadot ginaw dahay sendiri korohian dahay nga may hay uhupay gisambot timpu da orikot kanwe hay popatilombus da pelayanan isuang da gereja muntok da pelayanan dahay kumadia o gumuot kantob sayra da popendalan hay tugas-tugas idinga may hay uhupay Tuhan kasoban da bay na sumbayang ko da insanan makikinongaw may dat itindalanon da kupasin dalo da bay no nga hino kami yang pay diolo o kada pologo so irogon dot mogampuang ko kupasin dalo puna na do sa dahay insanan may dat asamok kasari ay kumadia tinasambayang dahay isuang rantuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati kada lihuay kapag yampay ito kaswabon na suwab. Hino ko na.